fia lava o folo fa ta lo fole malu tele tato tu lo fa penana mai mo mai ya matanga fole nei va ya so tato fe lo il tato pokala me masani ya o tato update po tala o mena tupu Samoa e mo mo tu tato tala e o mai le soile to mo se fa linga mai le matanga luenga le leo e fa ilo mai ai wo mo le tamai tai se fulu mal fitu tau sanga e swafa ya asenati ta ale mai le fio anga nga i foi le fanga ti avea ma vai moso le fa pese pe po fa mtlanga mai le mtanga luenga le leo sala to fa sala la wina i lunga la to tu lau na tu ua e le tamai tai le aso lulu le vai yason sim vai atu nei lona ainga mai o mai le so e le i toi te li wane le ripotia e lona ainga ia le nei tamai tai anga i le ofiso leo po le mtanga luenga o malo mo se feso soni ma fa sala la wina i loa ia le ata o le tamai tai mo ni fa mtalanga o lo pe nao na fia maua i fa so ta ia ne ai le ngata o numero telefoni o lona ainga po ona matua ai fa pe fo i le tulanga o so se ofiso leo la tane mai le so lulu na se mai atu nei la so sfuma le lima o mai le so e le ito e maua i fo lava se fa linga po se fa mtalanga mai le mtanga luanga leo pe o to fa fo iane ma sani tulanga pa pe ao na fa salau le mtanga luenga leo se tasi o lo tausa idia e muli ane to e fa salawina fo i le mtanga luenga ia se fa mtalanga o le ua sa fa salawina o lo sa idia po le ua misi le ua maua pite ane o mai le so e folinga mai e le ito e maua ne lava ia le tamaitai o asenati ta ale e le se temi mo mole o tulai mai ai e tulanga fa pea le tausa i dia leo nisi o leilo lopo o misi mai foi o lantu a inga ele mtanga luenga malo o le mtanga luenga leo le lava lo sulu fa i ai le malo le atunu pe a fai si dia ma le aso ma le lua aso ele yo o ne lava se tasi ma fa pena lo ona ta pal so soni ale mtanga luenga leo e disi o tatu tala o atua ia le taitai o le tua ngai le whionga tu le pasa i lele malia le ngaoi ia le whainga malo le lato tufanga tupe o lo o whapena na whaasafua i le atunu o le mafuanga leo le toi mawhai o na toi ngā wai mai pe whaalongo mai se isi o le atunu i sona vaivainga po sona finangalo o lo tau mawhai e whaaloa pe whaaleo i nātu o se whapoponga nei o nei tala leo se e mangua paua e le o ke el malo paua le mele mo el malo kufa kupe kanga o le mele leo kupa wa es el mele wo kako wole ko fio ngalu mo ko fio ngalu ngalu ngofo am fa kali o fesa wo se kako kufa kupe ya ale lo kulo wo fikalo a o fa ko fika ele wa fa sal no mani ya safak wa ya ile le fa con al palmi olo americo sul milion va pe o ban kufa e fa sala mai nei ele observa o mai ka va ko le me va ko le fso coupe ele ne sa coupe ma ko ke le lo ma ko ke le lo le me o ele ngambia io le me la lo le eu foi lá lo capi eu facu la e ne po fela e coupe le a me oscali e me le se coupe me volevi che lo fai il caco al che mi voleva se sia la mong e si fa lo mai il come fai a cule ma come fai per uso malia mercope e la vuole sa cope e allora le anga awala e le con fai ami Inisio tatou tala ua whailoa le whionga sui pāle mia le whionga mulipola ana rosa ale morio e tolu nisi o unanga o pāsia le kāpeneta mo le tāpenaina leo tūlanga mo o mia o ngā luenga whawetaimi leo lo o malanga tuai nei o tātou tangata e le ngata o tutono New Zealand e whapefoi tutono Australia o se wirilinga le nei o le nei tala. Maunia le tātou kāpeneta
i le nei vai aso. Ia o tātou whainga whaavae mō ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand. Ua whaamaonia ai le tātou kāpeneta le whaawawina o tatongi fuapau. Ia mo le au nanga tu maoti, mo au nanga tu maoti. Ia o loo sosoani I pepa, il whatinonga o pepa au malanga mō ngā luenga whaavai taimi. Ma ua whaamaonia ai ia le whaonga ina o nisi o tātou recruiting agents e tolu. E au fia ai le tātou Pacific Workforce Group Limited, o le tātou Potasi Development Trust, ia ma le vaenga le a taimali e Charlie Aliki Westerland. Pauwi o tātou recruiting agents, ua whaamaonia le tātou kāpeneta. Ia awa fo ile tāpena ina o alo mawhanau, ia mō vaenga umalawa ia I le malanga atu I whafo. Aile o mawhai o na ABS I pea le to atele o tātou alo mawhanau o loo a ngā I whafo le tātou Seasonal Workers Program, e a ngā I lava le tātou 5 su tasi tū malo ia ma tātou fon whaamai. O loo whaawawina pea I le tūlanga le nā, ma a tonu o le endorsement lea ma le whaamaoninga le tātou kāpeneta I tātou company e tolu. Ia a tonu o leva o na lātou ngā lulue. Ia ma o loo iai fo I le lātou sao tāua, ina ia whaawawina pea o le tātou ele vaenga ia to atolu le whatinunga o ia au nanga. Ua whailoa le minister o le matanga luenga soifua marolo ina nisi o la sanga ma nisi o tangwhainga leo manatu le pulenga toa ma le fionga le minister I whaatino ina ia si tia maua lunga I pea le tūlanga o le au nanga ale au whainga luenga le matanga luenga soifua marolo ina o sa wili linga le nei o nei tala. Ina ia fai se tātou wa o ngā maualunga, leo le master level. E mawhai o na tapo e ai ia tātou tamaitai tau soifua, mali tau soifua. La tau te wawa alua mfo mai, o lono winga o le nurse practitioners, e lunga te isi atu I le tūlanga maualunga o tau soifua. O la tau ia, o le amwhaina la tau whaia tala vai. Ai wha lao ia tātou fo mai lea I no itua masala whai. E o mai tonu I whale mai tele mtotua. E whainga luenga whaapitoa, specialize I mata upule pe o le whatu, o le kanesa, whatu ngao, tipi, I maisi vaenga umana e te tauna ave e le wha mua. Ona ua toa ngao lava ia tātou fo mai. Ai wha upenga ina tātou University Tele le NUS, ina ia whai ai se tātou a fofuanga le master level. E whai ele tātou nurse practitioners. E le ngata la I le twinning program. Ia le fo ina ngā lue atuai I le fo I vai liu. Mana matou ta milo tele o whanemai. Te lope sili ma le se fulu tasi ia whanemai ese na matou a ngā iai. Ina ia sila pe iai la tō lo whatau tai al polka lamele. Na matou a ngā I fo I ma le tamali I le va ia atoa po le chief nurse. Ia whatasi ma tamai tai le va ia le human resource. Ia whatasi le ma se tasi fo I o tau soifua I le master level. O la tau ia o le whai a aonga I tonu o le tātou aonga wha tau soifua I nei. Ina I mawhaina mata I tuina. Le awale whaatino ai pēa o na whai ia le course lea le tātou nurse practitioner. Mane tātou tela muli o le motu sia so o le tise e mafua mai le whaalanga ina o vaenga o aseta ale malo sianga whaale tise. O le uli le asoana nafi o le mai ai o le taimi o whainga tō nai o le sapati lena motu sia ile le tise. A mata tu lava le tala whaatali taulanga se ia pa ia le tua ana ma le anga ia tu le tu le whanga ma sa whata e mafua mai le whaalanga ina lea o nisi o aseta le matanga duenga po le whaatonga o malo sianga whaale tise. E mafua mai le tau lea o ila tō lo whafo ina ia ta avale lunga lea na tele. Le fiaonga fasto uta lea na tula I mai ese whao lave tau ta avale. Ma whaalanga ina ai a nisi o pomoli ma nisi o waia mano losi. O le malo sianga whaale tise lea na mafua ona motu sia. Ia le tise lea sona nafi. A o tama whai atu e le au whai ngā ruenga. E toe whaafo isia ia na ngā ruenga ia I ma le tūlanga le lei. O le toi maua lea le atunu o le tise. E se pepo whaamitalanga mai le maro sianga wha le tise lea na whailo ai le maro sianga wha le tise. O le whaafitau li tele leo lo whea ngai ma le maro sianga wha le tise.
o le tamawhai lea ina ia tali atu I mana onga ma whaasopolia ma whaawau pēr le tūlanga le lei ma le mawalunga o le whaatinonga le lātou o nanga pite iane e toia whaina lava ona o nisi o le mamalu o le atino o le o tau pulea ia le whewha I lunga wana tele le mafua ai o na tūlai mai whaalawe lawe. E lua ni taavale na afia a toa mani pomoli le sa pa u I lunga o taavale e pe ona ia tātou wata sa wapenana ripatia le malusianga whaaletise le na motusia ai le letise mawhai nai ia le tū o le atino. O le tua lalo le mtanga duenga po le whaapatonga malusianga le tise I le atino ia tau tua nā a whaia mo o mia tele e le atunu o le tūlanga o le tise mo le whaongaina e le tele o vaenga mo o mia te tono le ainga tono so se sio manga e a fōi ona a puti le tūlanga o a seta ma le whaale tono ai o le au nanga a le manas anga whae le tise. Wai whaafonga le tūlanga pe ona ia tātou tala mena tupu sa mua tātou whiloa I le si aso ataya o manuia le nei aso soipua.